Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News aho tuzanye updates. Igikuba cyari gicitse, twari twongeye twumvishe amakuru mabi cyangwa twari twongeye twumvishe ibibazo bikomeye cyane hariya i Masisi aho drone yahagurukijwe n'ubundi na abawazarendo yari igiye guhitana bamwe mu bayobozi b'ihuriro rya AFC. Ni ibirometero 20 byonyine ugana aho bita Sake, ubwo ni agace wenda ka Mushaki, niho ibyo byose byari bimeze. Turaje tumenye uko situation yari ihagaze nuko bihagaze ubu, aho turi buvugane n'umuroko Informa akaduha amakuru yizewe. Ni mu gihe ibintu bikomeje kuba bicane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubona yuko nyuma yuko ibi byose bikomeje kugenda biba, ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya FARDC rikomeje kuvumbura umugambi mushya w'ikoranabuhanga, aho bari kugenda baca muri humye ihuriro rya AFC, ariko ihuriro rya AFC rikomeje kwitwara neza ku rwego rwo hejuru. Si ibyo gusa, turaje turebere hamwe bamwe mu basirikare b'aba-officier bo mu ngabo z'u Rwanda bamaze gufata amahugurwa akomeye yo kurwana n'ibyihebe ndetse no gutabara aho rukomeye. Ese ni bantu ki? Ese bafatiye imyitozo? Uraje umenye how situation. Ese niki bari kwitegura? Ibi bihabanye nuko cyangwa bigendanye nuko igihugu cy'u Rwanda cyamaze gutera utwatsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na bamwe bakomeje kugenda bavuga ngo bakuru ubwirinzi bwabo, aho babakurinzira ku murima maginga ya kugeza na n'ubu. Imyitozo ikaba ikomeje kugenda ihabwa ingabo za RDF, kandi ubona yuko ziteguye guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose byagabwa n'iri huriro rya FARDC rifatanije n'aba FDLR. Byinshi kuri ibi rero ni munyemerere tuze turebere hamwe uko situation ihagaze, tumenye akantu, kandi turareba no muri Sud Kivu, turebe Sange, turebe Uvira, turebe Minembwe, turanyarukira Katanga aho havutse umutwe mushya urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ese uno mutwe ufite izihe ngamba? Nabyo uraza ubimenye. Nkundira rero tuze turebe uko situation ihagaze. Ni update nshya kuri iyi saa sita, mboneraho no kubifuriza isaa sita nziza mwe muduteze amatwi, ariko tunabashimira mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, mukajya murayikinga, mugasharinga, mugatera intebe, mukajya mwumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'Imana, aho mboneraho no gukomeza kwifuriza abari mu isabato nziza, ndetse no kugubwa neza kuri aya masaha. Ni ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho n'ubundi ikituzanye ari updates. Twihuse cyane, reka turebe uko situation ihagaze, ndetse nuko bihagaze saha ngiyi ku mirongo imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone reka twakire Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Igicamunsi cyiza cyangwa isaa sita nziza? Yego, kuri twese. Tuboneraho no kwihanganisha abatabashije kubona iby'isaa sita, kuko mu buzima bijya bibaho, ariko Imana niyo nkuru. Yego, niko bimeze. Tunaboneraho no kwihanganisha muri zone y'intambara. Ituze ryanyu ntago rimeze neza, ariko mu isi niko bigenda, ndetse tunihanganisha bikomeye n'abarwayi muri rusange. Yego niko bimeze cyane ko muri iki gice cy'iwacu harimo n'abagize ibyago ku buryo bukomeye cyane, nkangu hano za Rubaya yatwaye abaturage ubuzima benshi cyane, ndetse n'ibyabo bikangirika ku buryo burenze ugereranyije n'uburyo byitwayemo. Yes, nkundira rero Bwana Bizima, utujyane kuri frontline, aho bivugwa ko umwe mu bajenerali ndetse n'umwingire mu bari gukora operation aho ngaho, aho bari bivuganywe n'igitero cya drone simusiga muri hano Mushaki. Byagenze gute? Bimeze bite?
Ubwo niko byagenze ku gitondo cy'uyu munsi, ubwo abantu bari mu masanganya y'amakuru mashya yari ahari yuko ikirombe cya Rubaya gihitanye abantu batagira umubare ndetse cyatwaye umudugudu wose, ndetse n'abakozi bakoragamo bamwe bagapfa, ariko ubwo bari mu mazina y'izo nkuru zibabaje, hahise habaho ibitero bidasanzwe bya drone muri iki gice cya Mushaki, ubona ko byari bimaze igihe haza za reke za drone ziturutse muri FARDC mu bice bya za Nyabyondo, ariko ntizibashe gusatira iki gice cy'ahangaha i Mushaki. Rero igitondo cy'uyu munsi bwo bashyize mu bikorwa drone yaje irasa kabiri ndetse ahantu hatandukanye, harimo mu Gikuyu cy'umugabo bita Mwangacucu, ni umuntu uzwi cyane muri iki gice n'abahazi iwe barahazi. Indi bombe bayirekurira ahantu hafi y'isantere mu Mihana naho hatuwe n'abaturage benshi, ariko misiyo yabo bwari uburyo bwo gushaka guhitana ubuzima bwa Generali Gaceri wari uri muri kano gace wahageze ku gicamunsi cy'ejo, ndetse ari kumwe na Koloneli umwungirije Jimmy. Rero uyu Gaceri operation commander muri iki gice arazwi cyane, kandi ubona ko bamufiteho misiyo cyane bijyanye n'uburyo abagabo basa naho bajujubije coalition muri Masisi, ndetse mu ntambara imaze iminsi yari hari muri izi zice za Gatoyi n'ahandi. Rero uyu mugabo ubwo babahigaga haranagaragara cyane ko byanze bikunze atari nabo bonyine bashakishwaga, ahubwo basa naho bakoze tactique yabo nabi, mu buryo ubona ko bari bagambiriye no kuba bakwangiza defense ihari, kuko babizi neza ko ibitse ibikoresho byinshi, kuko niho operasiyo zose zitegurirwa zo muri Nord Kivu, inyinshi mu nce zijyanye na Masisi. Rero byabaye nk'aho bakumye mu nkokora, kuko ntibyagezweho uburyo barashemo, ariko ibi biguha ikintu ushobora gutekerezaho, ugasa naho wikanze mu buryo bumwe na bumwe, kuko urabona ko misiyo ya FARDC ni uburyo bwo guhitana abayobozi abo ari bo bose bo muri M23, aho bamenyeye amakuru ko bari, kandi infoma barazifite ku rwego rwo hejuru, bijyanywe n'uko ibiturage byose n'izi santere n'iyi mijyi hari nk'abantu benshi bakoreye muri iyi mitwe iri muri coalition ndetse na FARDC ubwayo. Rero ni ikintu gikomeye cyane giha umukoro M23 ku kijyanye n'ubwirinzi, kuko ubizi neza ko drone irasa objectif byanze bikunze, ntabwo ari hatirari ushobora kwibeshya ukaba warasa mu bice bitandukanye, ariko drone ni ikintu cy'ikoranabuhanga kandi kiraswa aho bagambiriye ku ntego bwite. Yes, biragaragara yuko n'ubundi hano drone zari ziri muri aka gace ka Mushaki. Umuloko informa umwandakava wanjye yambwiye yuko muri message yanyohereje yambwiye ko ari ibirometero 20 kuba wagera Isake, kandi bizwi ko hano Sake ariho hari defense ikomeye, ndetse akaba hari mission y'ibikoresho bishoboka. Mu cyumweru cyashize nabwo bazanye ibikoresho biri gufasha iri huriro rya AFC mu kwavansa urugamba muri ibyo bice byose. Urabona yuko basa nk'abasatiriwe. Mushaki urabona ko ni ibirometero 20 gusa werekeza Isake, kandi Isake harasa nk'aho ariho hari ububiko cyangwa hari imbaraga nyinshi ziri huriro rya AFC M23. Urabona ari iki kidasanzwe iri huriro rya FARDC riri gukoresha kugira ngo risatire minisi ikomeye cyane ya AFC M23. Ikiriho kigaragara nuko byanze bikunze mu bijyanye n'ubwirinzi bwa AS23 babwinjiriye cyane, kandi ni ikintu gishoboka kuba barahinduye strategy bijyanye n'uko bimenyerewe ko drone zituruka Kisangani za Warikare, ndetse zishobora no kuva no muri Sud Kivu hose birashoboka, ariko ugereranyije n'ubwirinzi M23 isanganywe, ushobora gusanga izi drone ziri kuva mu bice bibasatiriye ndetse muri kino gice cya Masisi, ariko bakaba batarafindura ahantu ziri, bijyanye n'ibitero bigenda bivumburwa hirya no hino mu mijyi nk'aha za Bukavu. Ugiye wumva inzu zagiye zifatirwamo drone zategurwaga kuzajya zikoreshwa zihagurutse muri ako gace kandi zikarasa muri ako gace. Rero ashobora kuba ariyo strategy FARDC ifite iri gukoresha ku buryo ubwirinzi
za radari za M23 zishobora kuyibona kuko iri ku butumburuke buri hasi cyane, kuko ibisa n'ihagurukiye mu gace igiye kurasa. Rero ni ikintu byanze bikunze M23 ifiteho umukoro cyane mu buryo bwo kugerageza gukumira ibi bitero, kuko bishobora kwangiza ibintu bikomeye cyane muri izi nce basatiriye zirimo n'umujyi wa Goma. Yes, nibyo, ariko n'ubundi ntago wibeshyeho gatoya. Bizwi neza ko hari base militaire iri Warikare, aho bivugwa yuko iyobowe n'Abafaransa ndetse n'Ababiligi. Wasanga izo drone ariho ziri kuva. Bwana Bizima Nkundira, tubanze turebe mu abasirikare b'ofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda, mu mutwe w'ingabo zidasanzwe bita Special Operation Force, aho bashoje amahugurwa ku munsi w'ejo yibanze yo guhangana n'iterabwoba. Ni amahugurwa yamaze ibyumweru 22, yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Uno muhango ukaba wo gusoza amahugurwa warayobowe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Major General Vincent Nyakarundi. Ibi ngibi birashimangira neza yuko basa nkaho bari guhugura cyane bamwe mu basirikare kugira ngo barebe buryo ki nyine bazahangana n'abantu batera ubwoba ndetse n'ubutabazi bw'ibanze, kwa kundi amahugurwa bafashe abo bafashe bugwate buryo bajya kubabohora. Urumva ko ari imyiteguro ikomeye isanishijwe nuko n'ubundi leta y'u Rwanda yahakanye bikomeye ko itagomba gukuraho ubwirinzi mu gihe FDLR itari yahashwa ku rwego rwo hejuru, ndetse banashimangira yuko amasezerano y'i Washington natubahirizwa ubwo bwirinzi butazigera buvaho. Bwana Bizima, biragaragara ko imirwano ikomeye kandi ikomeje. Wenda tunyarukiye no muri Sud Kivu kugira ngo uze tugaruke utubwira uko situation ihagaze mu bindi bice byaho za Masisi ndetse na Warikare. Reka tubabwire yuko mu mujyi wa Uvira naho hari drone ziri kugaragara, bivugwa yuko ziri gutata aho AFC igeze, ariko magingaya haratuje, bisa nkaho hariho igikorwa cyo kwiganaho nyuma yuko bamwe mu mitwe ya mayimayi n'aba FDNB bakubitiwe muri biriya bice bya Sange, ariko bagahungabanya umutekano uko bukabije w'abaturage. Abaturage bakaba bagiye bambuka bajya za Burundi. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubona yuko gihangayikishije. Ni mu gihe mu Minembwe sahi nta kibazo gihari gihambaye, hagize igihinduka n'ubundi twababwira, ariko icyo nababwira cyo nuko hari kumvikana imbunda ntoya n'ubundi ziri mu duce tuno twaza Mikenke, kuko Mikenke yo iracyafite mo aba FARDC na bamwe muri coalition n'ubundi bafatanyije n'iyi FARDC mu kuba abahungabanya umutekano hari, ariko umutekano uraganje mu Minembwe. Reka tunyarukire mu ntara ya Katanga ahavutse umutwe ukomeye. Bwana Bizima, uno mutwe wambwiye ko ari umuntu uherereye muri biriya bice nawe wawukubwiyeho. Uwo mutwe ugamije iki? Uwo mutwe uyobowe nande? Hari amakuru waba bifiteho? Ku murongo wa telefone Bwana Bizima avuyeho, ariko ni umutwe uri aherereye hariya mu ntara ya Katanga, ndetse bigaragara ko unakomeye ku rwego rwo hejuru. Abenshi bakomeje kuvuga ko ushobora kuba wafunzwe na Kabila, dore ko ari naho akubuka, akaba ari naho yavukiye. Ariko tubihanze amaso nyuma y'umutwe wa Maimai Zulu nawo uri muri biriya bice, ndetse wamaze kugaba amashami muri za Karemi, hano mu ntara ya Tanganyika. Biragoye cyane kuba imitwe ikomeje kugenda yiyongera uko bigomba kugenda, ariko uko byagenda kose biraza gusobanuka. Turacyacukumbura ngo turebe uwo mutwe ese ugamije iki, ariko nabo bagamije kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi nk'uko byagiye bigaragara. Ni mu nkundire rero
mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi, n'ubundi update zo nakagaruka twongere tuze guhurira muri update zitaha. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Ciao.